Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma uthi-ke uzama ushaya kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli kuzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje-ke. Sakwenza njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba lwethu lona-ke namhlanje bese intokazi-ke laphana-ke iveza-ke okuthusayo-ke laphana-ke ikhipha amagama-ke athusayo ngokudlula kwaqiniseka umvelase emhlabeni. Iveza-ke okuningi kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke lokho kuzwe ngami into nje ezodlala-ke ividiyo uzwela yona ukuthi ithini-ke le ntokazi. Mina ngicela ususele kule video ngene kuma section for sure uvo lwakho-ke uthena ucabangani ngalolu daba-ke lolu besikwenza okulungile nje ungixhase ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Manje mina ningithukelani? Angideleli muntu mina. Ngabe yimi phela owathi umuntu akahambe yoba insizwa ka-TikTok eyodelela. Angikhaleli muntu mina. Umuntu engimkhalela ukukhalela uzumekile yabo lo uzenzile. Beqhubeke futhi nabanye bedelele ku-TikTok. Ngcono ngoba seniyabona ukuthi izwe linjani. Beqhubeke bedelele ku-TikTok nofela emanyaleni. Ulambise iy'ngane zakho ngokuphapha kokutrenda. Trenda eholelani noma ngabe kuthiwa bayanifumbathisa laba bathi thukana abantu kodwa i-trend ayiholelani. Kuyekeni ukuphapha zinsizwa futhi lento yande kakhulu ebafaneni. Ngagcina mina kuwamantombazane athanda ukukhuluma. Hayi kodwa ngathi iy'nsizwa zinzima kakhulu manje. Nokuhlaziya into nisola umuntu ukuthi hayi uyena owenza ukuthi uyena owenza. Iyekeni. Iyashaya imawuzeni egoli akudla futhi egoli ngeke uphaphela abantu kuphela unyaka usabaphaphela. Goli nje bakulahla phansi udelela bakhathele. Yabo nje iningi labantu bajabule ngoba bese bekhathele. Konina abantu babekhuzwa ngokuthuka yazi wawumnandi umculo usalandelwa yithi ngekhathi zosimonyo. TikTok umoshile umculo.